أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على نبي الكريم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وذريته ومن تبع بإحسانه إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. bandiraɓe sehilaɓe musidɓe tedduɓe, bandiraɓe julɓe, on calminama salminandu islamiyon kewru. sikki ala en garti humnude aadi mo gadodirɗen e julɓeɓe gam ko fati e nafilaji lewru korka, e tugnade e deftere men wiyetede awnul ulama ussalihina walla awnul ulama issalihina, ballal anduɓe moƴƴuɓe. non deftere nde wiyete ko tongode 98 ko kalten hande ko toon woni. sikki ala hande ko ene ñalli 10 ene jofi 11 ene ñalli 10 ene jofi 11 yusalli 4 raka'atin yaqra'u fi kulli raka'atin bi ummil qur'an wa suratu inna anzalnahu 7 marratin وقل يا أيها الكافرون 7 مرات وقل هو الله أحد 7 مرات وإذا سلم يقول لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم 70 مرة ثم يقرأ هذا الدعاء: اللهم لا تحبب إلي الفسوق والإسيان وحرم عليها فيه السخط والنيران بقوتك يا غوث المستغيثين. mbiɗen hande ko ñalli 10 ene jofi 11 ene juule darɗe 4, darɗe ɗiɗi fof salmine janga e kala darde fatiha lawol gotol inna anzalnahu laabi jeeɗiɗi, qul ya ayyuhal kafiruna laabi jeeɗiɗi, qul huwa allahu ahad laabi jeeɗiɗi. so tawi a salmini mbiya la hawla wala quwwata illa billahi l aliyil azimi laabi 70. sa gayni janga duwaw mo kalden ɗo o. yo Allah jaɓanen golle men moƴƴe ɗe, yo yaafo en ko taati ɗen ko, yo hokku en cellal e softede e yaajede e himme ha mbawen horde ko hedde lewru he ko. yo jaɓan en ko korɗen ko, yo jaɓano en kadi ko jogorɗen horoyde ko. yo Allah hokku en tawede korkaji kewɗi taw ko jaɓaɗi. yo jaɓanen ɓennuɗi, yo jaɓanen paaɗi ardiɗi. allahumma salli ala rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam. o ko musidɗo mon Ibrahima Saydou Kane, on jarama.